Tunasiuaskaiwa kaksikingkat kimaullash nagosakilena nga tikin driscoll bange takan wigo osmisengi spile takani praile otoila kimulutu cheki aisha longol fossingi on gosnge nagatha sibe versnemet awigat kim dawa kake onsugonge igasta takania takakat versnemet onsugonge mala letle Mr. Astic damdal mekret yakeksil tamalasan damdal yaiko akmas wigat kibasinge onsugonge zankesat kanilasha
的时候，的时候会怎么过？Oh Jesus, oh 的时候，之后。Jesus,的时候，的时候会怎么过？Oh Jesus, oh 的时候。Oh Jesus, oh 的时候。각색인 것 노말람 시인 CNN forskninge yakken ons konge magat lipsat fanataringe ngan bain gos na kaywa maash ki background dari makain bigat jangil tusinge te praile fakat dak fastmet ki magat nday ke kil tusinge katagani prae kat kaksekin kum kat pabat marsing shao ki ko makumesin na sishkil tusinge kadin daga silbe blood presence long silen saasya siakong gikatike kat prae ke singen kaksekin kum ki mawula na pes kung kashikat ke kilusin mawulasha nakmas kat papa wikat kilan singe ki malutut maash kashikat wikat yok kelos na kayo mamdain beli nasyurla los mamda kemanas na kipel singe kat presyak shubi kashalo nakmas wikat kitagani lasha kinim kat papa amen lomalap kakshingin kat kitagani lashki tu singe ya Dagalan fast na met kipel singe dagate usiwon sugongain shitel bakat ndawak ki dagani lasha be inka ngan kain share accept share logo kipel singe afineko mai usiwon sugongain kipel singe
Kaksin gat kemolar. Gloge gat kain da kanikil tusinge. An bain kom digin polin. Siya si mama aski background an. Glomalab sin gat kain mano da kaniki mo lutuchi mars misinge. Musinge kadasarong kisivasinge. Kadel Sensenkackihn mo Ongaiyac fatako. Kadel Sensenkackihn mo Ongaiyac ma fatako. Na malutut la sa tako ke Asia sapta longowul na fossin na ke saklukan kain usia. Kadeas ke sapta longowul fossin na ke fossin ke on kos pamalutut singa tako ke. Na tako ka din ridela ke screen amit na fakat fast na mit na ke akatayama fatako. Na pangamarit singa ngan kain share screen na kadin kain aske ke belsinge. Naging akalemia mo Sensenkackihn ma fataka na ki mo Ongaiyac ma. Na pamalutut na kain samsam kun. Man share screen na di ka kadin kain di nagamarit si ma ita ka ngay. Aska ay siya longol fossin na ki on kos. Pakos sige screen na ngay. Mamdawa kriti ki fossi fast na mit pa ngay. At gani read. Yesap kolal da ko shafalet sargan lan Assyria. Captain lan unmet mayon lan Assyria el mayoni Astot. Sisi din fel Filistia. Yatolu mettiki mainge. Lem kadel da fakt na sila isya wenadal emos. Lan sarakla falaklal. Nuknuk yok eo malnukum. Ilako siya 4-4 koflafol et falak. Kipel siya sho en Astot. Lem kadel fakt. Isaiah matkalan sa plug. El 4-4 koflafol et falak kiya tolu. Masing isiya mo yakal na ki maisikyak na sin Ethiopia. Tasakta sitaklu. Toko shafalet lan Assyria elfa ustamit. El shukesin matan felluinge koflafol lasom. Met forsa met matolos fafash koflafol et falak ewangen ma afunye kepolos. Simayak MEKIN felichep. Elosya filia lalfungi lalos ke Ethiopia kon kun ke itchep efa oile.
E wangan le fin jaclalus. Ki pelse etako mit mamata wake over inen Philistia fafak. Lima sikyak na sin mitma katalal fungin long longekat ligito ko shafaleta na Syria. Kate maula fakya. Abangay marichima nga ako metakay ni kiyakil tusi ngayon. Kat matawak matigat matawak fast na medin kain liyan na ke lamak kalimik keo ke may keklao. Kadin na natin pro ke malitutubat fast na med. At ni pro. Kat kaksakin kom kat papa. Ke malitutom chatuin fast na rush. In kashakat ke mod singi. Katin kain continually mta in obedience slash nation. Kaya ako sten lash nation kadin daka. Tututkin gaslom. Experience presence lom. Malutut lom mataga benditika taksiwasikat kaikat. Maingi akalimil pan lang silom na seshkat papa. Atalal fungila en na kayo ama katakufla akatayin kalam na sinmetlash. Komech orok kasakuriklom. Inigastam danin sien metlash ma. Marjan chelgin gaslom. Malakin gaslom gashish. Ingoin sukirum. Kako may gastan na si. At kaksakin kum kata kanilash ki belsingi. Pray lasha. Kat pray. Lalal fungila. Gaslom etako. Awiya na naklasha na ki en na kayo ama. Tekel ka en ma. Kat nakan kan lagi tusingi. Kamama anin na naklasha. Panang yok shipe ka din nagalutut kin gaslom. Egat kaksakin kum gen. Ken wan na tum Jesus Christ. Kat fakulo. Amen. Kaklamalap sinkat. Kulo ke katako. Insulpe. Sisin sige kaslal. Mananak misingi afakla. Kate Sensenkackihn. May Ongaiyac evatako. Kate Sensenkackihn may Ongaiyac evatako. Kaya nga mata infakilin study lako. Talikim da naklo na dika. Nelba flana. Elus petchesi tako. Akalim yun na sikla. Sidalik na ba kapril nga sim na sil. Kapril alo ka. Faklail. Aten ten awo anke respirator ka. Mamumong. Asi ngali petchesi. Ngali pakumata. Nga pakum da kish pepes. Mayin matwork pange. El ngamal yese shiklikia. Rakta yok kashalal na sin. Daliktik nga siya ula ka yok namdan kia ka ki. Dan kia kam tatafo ka sima masya using rela na sil. Ala may ashore ta pangamul si makatashkenge. Memories wo wope. Tatakile nalkeluti uchaklo malu. Shesha. Ale el kamparepe he fought a very good fight. Kakshagin dalikna dal siya ulalma. Ashiskenge kayawa. At kulon sinkat ki metlasha kayawa. Ale akesha financing. A fast caffeine. Kat nagayawa. Teta kayani nakipelin. Mas kasitel. Akadin masif fan nakipelin alu. Mangin da kadin nan kala. Kat pa si state. Ma alefusus masa kaya. Anayin mangit ako na yurosh. Inale ikasin siyas matash. Kadinetala. Kat ngat sari si sinsiye. Mangit ako na siya sinikes na matash kayo. Namit kol. Kamit le. Kamit luk. Kaate ki kadin masifan na. Nara. Kaya nga taka samsam kun la. En ko siya
Ash iplalos na ke maurela kat keruf la financing ke church lasha. Na msengi yena ke ye delara elosara ina elos silong and den alima sikyak me. Pel na ke wash mas mi se financing ya. Pel na ke wa masel ya yok sikyak financing na expose ya ki kat. Kemelutu cheke ya expose ya ki as toko sa singen la melige confidence lalake. Msengi ke samsam kunja ke ka del sin kin mo Ongaiyac fatakaange. Nara etaka pena in ta fula melutu de ke in a different variation in a kalemiela. Siya dalik na din kat ngay April na siya. Me elos ngay teng mo etaka ekashelos ke pelsima muklayak insielos inge. Nara anake ka treaty tayo melutu de akena kasla win met ke reality makatash ke financing ngayon. Kadinte pretend like everything is okay. Then kat community se yok nigi na kayo wakat eken matlan church siya sel mise fin saksing. Kaden na rin masi fun. Nabangan masi mga ke indaga mayen. Inapen na malutut nga. Sensenkackihn maeta ka na siya kat continue to be like this. Pretend kat fin lutut ke churches it ko siya minor nga. Takada ko na yakta na kat ka ben fong well na. Ke first na ke on ko siya nga ko eta ka in expose ye la it's a shame. It's a shame dalik na din gat nga efine shikain rely on each other. Ingena kateloy na kita our temptation lan en Judah. Dalik na din gat ngayon kasas na each other. Yok na ke me Assyria da ka me ustadari papa LIKI and Northern Kingdom anake militima da kaya. Nara message lies yang it's strange in a way. La anain oya si mga asyolos nga dalden na lotay la ke mas sikyak na finen Northern Kingdom. Napa kadetakain akataya in hindi la mesikyak inge kafkata mga sikyak. Ke mama kalim nga darita na looming trade matagay in Fishious Assyria. Napa usiya na sin Judah temptation siya in Raela na Egypt. In kain siya la kasha fagalos kain Israel also. Pangi mutawakin ikesta siya nara ke taga siya ngayon relan siya katangan ridi wigat na fast na made. Kita ko akalim yela ye ke yesap ko lalto siya flange harkon na ni Syria. Captain anut mo na Syria mo ni Ashdod. Sisi din fel Filistia. Ya tolu metigi mangilim ka dil fak na sila isa when na dalim os ilan sarkla falaklal en nuk yok ya malnukum. Ila ko siya for koflafol ki koflafol etia falak. Nakatfani na game-reaching din siya liela meshamonyak mekan mayan maingi. Kade taka indiakta na maluto chenge kifakla toko siya flat sarkon lan Assyria
captain lan met meun lan Assyria en meuni Ashdod. Si din fel Philistia na ngena usi petsesin na sisla metamon yakne. Inakkalemi na siskat finefolok na neki Aisya sapta singalalgos. Nakadali en singe bang kush. Na emata akşam gün na ki en singe kush el dagain line en itchap. Ke sapta sebe nangan kadali sapta singalia na ki fosin na ki singalit kosh. Bel singe en chuda elaki form siya alliance. Elaki orala siya alliance inkan takaini. Inkain shikelira takain tulokunye. Looming threat madaka sinmet Assyria nge. Napasapta longo chimadash kenge akalemila. Masingan, it's a foolish course of action. Nakadek shukla efokan fakke kangan. Napafakla ke yak it for singal si metigishustan on Christ. En sima bang Ashdod nge. El Philistine city si. Elta Shaw sin commander-in-chief sila na Assyria. King Sarganaklu. Ke yak it for long lu na ke it for lemekos. Na kesha la na Ashdod enjibam Ashdod nge el fall na insang signals in sin machuda nge. Dat el te koin la lalfungi foreign alliances nge in langalos. Na mayen en Assyria Belgium dal shigedelin advance expansion lalosa in Shrukian nge kewa. Na pafakla yatolu metigi maingi. Lemka del the fact na sila isa win na dal emo silan. Sarakla falakla nuknuk yok eo mal nukum. Ilakos e 4-4 koflafol et falak. Napangan silakin response lalain kain sang me inakalemye mamafakik na sila na ro. Ilkin batakata akalemye Aisha longol el sapta longol chiki bukun longos ki papal nada shakne. One of the strangest chapter in the book. Anay nale masima Aki. Aki in kandi yak me la mesira inangena. Kat papel sang command lal. El sam mo faklal na shil prophet Isaiah. Nail akkalem yela. Nayak mekin yela nichap. Naara subsequent na singi pan mo. Go around naked barefoot for 3 years. Masingan pa, inakalam ye sign silala, ilakin sa nichap, ay ben kush. Napangakalam ye kush, tagagi sapta singalit ko singalago singalia we anichap. Na message nga clear. Masinga clear, kaditala, anichap is no refuge. Elte en simakain me ushe molila ke elia mataka Assyria ke Assyrian Empire singe. When an Assyria dal dalin expand territory lalos nge. Nakatita pela Assyria kalata kate kanaus na anichap. Na humiliate yan we completely. Na met nge akilan ekla. Foolish na naksilala. Dafung na naksilan lalos nge. Inkain non kamo any chape mulal dalla. The kinakat koma dala Asian kat meo.
Nara uskat me na ke kadin da clear na ke psi na gong fakla. Ya tolu Aisel dena me nukum nuk luklal. O yesinge kat liepe ke lu to ko sa si fasal ko ke si o yesikya ke pa polo. Fakla elostabu el nukum nuk luk. Siorek lege unen ko show. Elostien fulwe ke pelsi urek lege kulun ko show. Na to ko sa el fak Elijah pametsen ma falak forngen. El dena completely naked. Tajakta lesson chema kadel vakt na si Elijah. Main akeliminasin maitlal ngela any chap kamedi chap amat kush nge etale te peniak le gak magniak le ke me forces mataka ke empire land Assyria na ke pelsima nation lunge ka itcha bakush patachang na sin Assyria na ba academia ke fossia ka akos ke mulut chinge fakla toko shafalat na Assyria el va uslamuet shukie sin matan veluinge koflavol som koflavol la som met forse met mato elusfa fars koflavol et je fala wangen ma avunyen kebalos simuak MEKIN felichep nagat vindi na ke subsequent 44 ke tolu wangen malen nukum ngainala papetse singa ko ki fosha ka kusinga nara ingena Judah Heights nge mo Judah nge edalda mot kama ashu ki lalos na kishin matan felja nge ekasha los na ba akademia ke akostar masikiak na le fosha klemi ko randa da fakla Elosia fulia la lalfungi lalos ke Ethiopia konken ke Ethiop eva oile ewangen le finchak lalos. People would realize that if Egypt and Cush had fallen to Assyria, then they had no chance for escape. Napatagal ke fosya kon kosngen ke pel se tako. Mitmamta weko for in and Philistia fafak. Lima sikyak na sin mitma katlalal fungin long katligi toko sa flatla na Syria. Katemule fakya. Na ingin na maluto chinga takain ikes la na sin machuda ngela. Paya na paya komena no lal fungin aksin lemkat in the first place. Nikina komin SULELA nakikalan matan fel. Pasam from kunjak na kayan Ethiopia ka any chip nga. Paya pangan madelera. Nara kita ka na sishke maluto chim singa nga. Samsam kunda. Mission si may dakyang na sil. Ay siyang ke katriti ke ay sa longol. Na first si nagyako siya yok na. In kain for koflafol kanin mangan. Kat fingetang nakita na sinsiya ka pa if ay nangan. If ka Scotland command, some command na sila siya to do such a difficult thing. Na finpain pagi katriti na ke yok na ke maluto chinga samram kun na ke manchil daw siya kadin ready kadin di na ke faxing Yeto lumit ligi mainge lemka del fact na sil Aisha wenna da lemos. Ilan sarak la falaklal. And nuk yok
mail nukum. Ilako siya for koflofol et ya fala. Skeli nage oyesingen. Efin pa nage ngakum molakum singia. Katfin matawak internalizing malutut singia. Do you think you would be arrested, locked up as a crazy man? Mayen kano yang misingi el matawak fala katindi mo. It's very strange. Now, katfinan ka na kifakla kat kamenaisia to do such thing, such difficult thing. Nakikat nga tang liin kifaksingan na fakata lentok display kainin o iyangan makadil fak na sila. Nara foloko na siya kadin ito ala. Kipel si makadil kas makadin na ramasiya. Na wangin choice lash. Ay sa'il ukay makadil faka. Na pitsa si ke for koflofol sila ngayon pa. Elda ka nakalim na sindalik din Juda ngayon. Kumte kan lalfung yan itchap. Kumte kan lalfung yan kush. Para sa flyan, Eric metlumanangan ilo siya koflofol laudakla. Katli nag-iprusap ta si Fos si Fakla. Kaslan God sin wen natal. Fakla in pelmeta. Kadil kaskas. Na sin met matalas pel na pos. Enoye pos sin met pala. Sinsiyak si mataga na si kuma pa. Mesya kadil siya nga na pa dalik natal ngayon ta furang lalalfung yan itchap. Kakatayin am tan fel saya. LIKI na in lalalfung ela. Nakatita lakat si magatak akfulat yung katal Ephraim katalay si katal Jacob. El katna lim tasi. Elore katla na sil kadin akfulat yel. Di makatak sinsiyak kaya si pang. Naksinsiyak singan ki kaditalay katlim tasi. Nalsing ako hindi kaya lalalfung ilakom. Sin katay na matan fel. Nakatfalok na nakimalutu siya ko yata na may nga kung di confidence la siya kaya. Napapinata ka nakimalutu siya nga ito kinisla. May nga kung ipel na kaya. May ay siya longul fas sinagay ongas kanditikat ke reliance na dalignin Juda nga na sin itchap kustena sikyak nga. Katars peke crossroad singena government larfinen evasema. Katars ke crossroad sebe. Crossroad simit makatars ke apa. Got the bang trust territory of the Pacific Island. Nake late 70s tamatawek o yesi ka din SULELA. Government la siya eme. Nakikat tamatayi ban bunbea. Katmit ko siya. Anenda ale attractive kadin kain vote nage FSM in magat pasisin state ngen. Nakadetala, we know how that has been banning out. Kat kain ngetang liye. Lakat pa tiakfalati yakim mit kien FSM. Kalim ki Shoal ge Preston na FSM. Nikilapan mani matakana Eurosha. The point nga kirela pa crossroad singan da sikyakin belse. It looks lucrative. O kada siya sin state akos marala FSM. We could have joined Marshall, the Republic Laldala. Nashpe Commonwealth, Northern Marianas. Pangan crossroad siya. In Belgium to SULELA. Crossroad sila lulus nga pange. Na ingin na crossroad sila smash, ingin na pa. Ka NFSM diye mo. Dahil siyak na karangan yak Washington Merke.
men pang superpower si mga tar siya now. Sibela Babylon, Sibela Rome. Kadito darila me sikyak. Kadito la metsima enam mugikulafinen Babylon alekla nakshowin suko. Som yeit kosta masima kado abael auliak na lognyak mel. Katli oyen mama sikyak misengi ape. Pananale ekle. So aspetenden silan metlasendan kamo topa sieni. Ameta man kanala en sieni el tal koashina paik me kastan gata. El tal metkedena freely worship. Pangakata mamay kuno ilam dash kadin ngadang niya. Agadash ke perilous timing ena. Narak sinsiyak si matakangay ba. What do you think modern Christian may be trusting in rather than God? Namisingi katkape nakilin la aspe mamataka anainta fongolla me ngatngitla sa naki kadin shuk ingene klas na yurin gata misingi. Example am dawak na lom siya asvenang darik na saplak na fundi ko. Anan man upe si kadin fulela fun na dasha. Ingene kat fallen worship i fun jingi bange. Orek malasha or upkranin wang and pellash na kemalan katam singi. What do we put our trust in today? Ngani na sa moile kaya siya mataga na sinmutlan church am singi. Or kat yak sasya kasi ke politics mi singi. Shkinan ka kung church ko siya Namat siya kama ke finally pependi force si. Akong basta si. Shkinan ka masing ngayon. Kumasay niya na meta ko. Katigan serve God and Mammon. Katinan ko na orek mama contusive na kimalan God. Ki taliknin God nga nanaklalo sa bangon mo. O kat nga danvel singi chapta elkan kashikat. Daltafong la. Daltafong la kingat kat silal dala. Dal nan ka mo ko arski alliances nga. O istri lalo sa kalimila kada laksikosyo kila talik nada losa. Takaliki any chip kadita ke mangan samra mata lalo skandari. Kastan gat nga tako in matawag akakat kikat samsam kun na ke saptalong ulsing may ongaiyac may fatako. Now let's get down. Kat peel down na ke mga singi even deeper. Kat nga di natin. Why do you think God hates it when his people trust in Egypt or anything on earth rather than in him alone? Nga faklay katlem ta siya lori katlen worship well. Megat kan iski saptang Siyagat kan likiya lalal fung ilasha siya. Siyayan kat papa. Osh. Megat kan iski saptalong ulsing ke future unity lan metan gada. Megat kan iski. Nara enzimain nantok anjuru komo pa. Kasan kat fakla aspel sima buen natale foloko. Ta metigi folok singan as rapture siya sikyak. Rapture singan basanam ke si testonika. Akor fos singal doon ke singal alkosa.
Kikas talaga nga fakkesi papa tamarsinangi. Ma alayo kärsalan siaulala tadik nadalan of community larfinen kel papa Gabriel. Nara kadetala kastan gatfakla kimano singe mutulle el mutulle ansano rapture singe inukassikjakkat. Masi destoni kaagor fasingal dolun gisingal aigor fak. Na elos majak na mulin belsinga etalak ya kana inakka elachana kipukan yengsi. Nara mangem tawa takana shishka din li reality matakange. Ke sapta staklu ke sapta itkoske fakki ak revelation. Ganda ki koi puksinga revelation na fakla. Ke sapta ye fani ashu nala lapsi. Fakla tukun maingi angetek eliu nala lapsi. Se wangen met kaino eklapiselos. Elos maki kainin met nakewa. Keshuf nakewa. Kimdan fel nakewa. Eke kain gas nakewa. Elos tu yemdan tron. Yemdan lam. Nuk yange nuk fash. Elos truk lesak pamin peolos. The difference dan fassingen ake. Oyesi mamet nge. Koffavolla som. Kepalos kandiak nge. Fakla. Elos vuujak kipasalla läpe fak. Molilla takaisin katlas. Semtafin tron. Esin lam. Eme muit makatutut kiangera. Etalal fungi alliances nge. Akasin kaksak nge. Fakmo. Molilla takaisin katlas. Tafin tron. Esin lam. Elupufen na kewat. To round that throne. Eme deelder. Mamula ako siya. Nalos faksiviyem dan tron. Alo na sin God. Efak. Amen. Kaksak. Wulena. Lalmetmet. Sanggulo. Sanak. Walfalet. Kala namalan katlash. Mapatpat. Mapatpat. Amen. The difference dan. Matalal fungina ke. Matmaldikia lalal fungila. Kimatan fesaya. Narinakay yagom. La may kayo kitako. Kadeta kaya shamsham kundi akash. Maki as we continue Bible study lasho. Ash may kayo maitako. Seal trumpet maitako. Tashukta. Maitlan God that will be preserved. Kipena Revelation sapta itkosh. Fasina ke alkosh. Kipel si may kekla. Seal siya kon kosh nge. Ameta again kaing in buktalikikat. In sukla kasya kain kaing kon la judgment maitakong. Communicate Revelation on God fasingalit kosh. Kepel si mat destruction ngedaka for sure. Belginge puvenakos elbek 4 winds of judgment. Nekin amitlan ka the seal as his own. Namun sealing singa sikyak in Mashlon ke interlude in Mashlon 6 and 7 trumpets. Kumwande ke sapta singaul ke Revelation. Fasina ke singal siye. Falene ke sapta singal dolu. Maasi may nanchikum kapa singan without going much into details when mga efataka kaya as we go further in our study. The faithful
believers would be kept safe. Nara kung continue mga kumasumta na esamsam kunyak nagi silya ki taushin si ang fuko akos. Siya kang alakos taushin. Na siya esamsam kunyak great multitude. May fa alu ke trunlan God. Ngawu siya mga na si kumgadin kapsha masih kyak na sindalik nin jutange. Nga kumin nga tang liye. Na ke mga sikyak na siya losa. Nga kum benera molin metlasha penganalen. Inetala. Asma sima imminent. Asma sima sikyak for sure. Shikla shaman ye. Rapture si pang samsam geng. Pride lash maita. Yana pride lan met chutange. Mate somna yurin God. Asyukin somna saya. Nara ke masikyak ngepa. Judgment lan God pata di ven ini chap. Ka finde kush. Na daldena nalalfungi. Inin chutange de nalalfungi. Insomna yurin God. Nara da kana sikom. Siya nga kumipel na siya. Confidence la kumasya musingi. I mean, ngay tala. Kadinang dalik sumurikma. Fela na ilya si pange. Katlong ganin mamasikyak nge. The confidence la shasho ye. Musingi. Katikiye mo. Eto ko ye complex si fasho. Katikiye mo. Katemtangan ni kat win lottery ye. Nga, mdok sham ko ni kaya la. Nga ka na ngay. Nan ka na mo. Nga monetary golden years la ka. Social security siya ingin nakatpangon social insecurity. Mga teta layash ka wangan. Na pension malash ka rek malash nga ba karangan kat kiplan belching ifale. Ngash ke matwa silan babasit masma mdulay nang. Nara kadin na kadin tawek. Akile na kla cash lash ito ka yurin kat me. The only salvation is Christ. Dame kya vula como. Nafa kya promotion la kom ke rank and file mamasikyak makadashke. Ke rek malasha. Natala tol ngul ka nga ul ka lam nga ul molum ke aw. Siya flayan mangan. Maningan e ka penayin so minsan kashikat ke pelsikat maaseka. Sang moli medical ma esafal. Katin na katin som na yurin God. Lutut kun gaslan God. Denu siya mol na. Tisa poklo dalash. Siya mol makat kain. Etama mol kawil siya. Jesus makaina. Ke kalan ngan madal. Kainu siya na siya smasingan. Ke ipu siya vasolu vakla. When il kalme kale mula nalan God. Elam mal. Oepen alaman God. El shukke fela. Ekashaw ke kalan kaslal. Tukune laki at arin genekin nanak manaski makuluklan moet. El matain kashaw ke lepo leyo chinkat siya kalena. Elera ale kalem dari nasin madi chap nge. Elera kalem nasin mad kush. Elera dari ke malutu ching kalem. Yok nasin tarik na din kat nge. Nara kalmean pa lem kalil fakalek si fen nasin madi chap nge. Elos faital.
Engi alu na sel. Usme kisia mo sang na sel. Elospheric SULELA kana sel. Era oena mailos SULELA ke. Skinget tali petcheila si se sang sinkat. Ngat tali fina ni Israel ka chuta sang sinkat. Nangakom ngat mali ya kumfin ngakom sang sinkat. Men ngakom e fin sang sinkat. Napasoka siya pa single fact mo. Sang sin lemkat. Pamatawayan lalmet-met. Ito yan el siya matal paitayak. Nara mangen ta kana sikom kadin diye ke ay siya saptalongol fashion na on course. Tavong la siya na sindalik na din kat nge. Intalal fung gemdan vel siya iya. LIKI na som na yoro inalal fung ikel. Yok lagi na kaewa. El sabay madari win kulo siya fan na natal. Inda ka molikatle. Nara kadinetala. Nga kung finlalal fungin el. Kat finlalal fungin el. Panang imasimal ngesesesha. El dena enin na sacrifice lakom. El dena enin na mekisya lakom. El ki kadin lalal fungel. Pasikyak na sindalik nadal. Amet dalik nadal nga som lalal fungin kaya ni Chiyap. Ka kush. Shaflaya a serial daga na de. Yumilia del dal. Tuing lan gat pang. Naramaluto ta daga oinge. Inakaya gom. Inmatawa kisensya kin ngamay kaya ngamda kesla. May nga kumdige confidence la siya. Kaya inge na. Na masito ko mayata ka na siya syok misingiya ba. Siya nga kumipel na siya. Lela ta maluto ta in. Naksinita ka kalam na siya. La. Lalal fung ilash in Jesus Christ. Mga fan na. Pangay masing ako may inananaske. Aklon singkat ke malutut wo. Pangay kaya siya mga kanrela kipesing iya. Anakilen ko sa matakal kiyap siya nga. Kada fal naksa filata kanila siya. Tantay kenye Charlie. Anpain kom. Aston bell na kayo. Tigin bolin. Anakilen kom be from Lanay. Ay pa nasyum. Tigin makil. Kos pa met mas project. Pasal kipesing iya katin kain. Sisin sige mo lutut mising iya. Ama ko simda kakilan naklal. Tudang na kayo. Pa schedule si may kekla. Kadinda ka. Na finja ka ba kat papatamasin ka sawin kain akin siya woyelain baingi masikya ka Bible study masaya in fata ka ke ko tanake iplan in nga tayo liksisin sige mananakasin nga ko flana som nagikasin kalsin met nga in kan sa mulal dal alun nito dang yok kikan sima sikyak na sinsewlal papakapriya lang Tangakan dancing a proy and a polil faka. I'm dancing a proy. Nana we go some the season si kigastan gat. A kipelsing a fastigi fella singing. Faklad polil fakla. I tatari lang asum na yoy. Launching gat kimulutut wo. Kulogi at kanta ka nagilusya singing kain. Aksa fila mo makatash kaya. Aklo malam singkat kimulutut singa ta kain kya siya yape. Main siya wo siya nasik. Angan we go ske. Kasi uns kongen sang kalia ta kanila siya. Nakatfa kani praile. Nakasilik. Inkain kya sikat. So kongen. Pai ta kongen kya sikat.
Kilokaksigin met uyers. Utwamam da arfinen Washington kataselos pagus. Nipsila unna katos ko malos syaklangan. Na katakan nakipelsinge ako lan fasili. Pinalong silan kat kade sisin sibe ke malutut sinal tunge. Kat kilo malam singkat kikash kiash pelosan katakan ni proy kat fasili. Kat kilo malap na simkat papa. Kika kumesin na siya kaduchak na kisilin sasya. Inda kain kaksyakin ko makflatchiko. Kat proy ane esmakkin samkin mitlashma dan beninasyo laki pesingi. Nakmas walalos. Akayo sinetala. Mana kayo akwa gitara yurum. Wangan matkan sinsyakya. Kat proy peket mitlash pema kakatagani pe lomano fine nursing home. Nakmanas chetuin kashalos. Siya si my experience kun ilya kun nakinanak infosyak kay sisiyaw ka finne siyan yan kat proy pekelos. Kamafosyak ki finances la kat papa kastlum da galena kalimina sish kadin content ki mamashirosha. Panagat ngisheshum la siya daliknadash matafayla likikat egonomless misenge kat proy pekelos. Ka finne met masukok orek mala kaya ko lain kain transition again sasya. Lela placing slom inakalemi mulan alom. Kilo malap na sumkat papalakum lang sikat mit. Ke fasya di klasya, lela mista pa ilom inanjurosh. Ekulo ke sisin silash kumsenge ke kaslom. Kada fasya di kipel singe, nalalfungi kundakum. Equipica di dari. Ukakatagi kaslom ke lensinge. Inwi mamashirosh kaisi kaisi. Kadin losyen vulwash kenuktukin mayon lom. En fasya mit. Keinem katalalfungila. Kumerek makin kat. In fact, ke wulan alom. Ke gospelom. Ke pengwulom. Ken win na tum Jesus Christ ket pray. Fakulo. Amen.
Klo malap. Pangat ka ni laskil tu singe ya. Klo malap.